muracyumva radiyo ijwi rya amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. radiyo ijwi rya amerika mu burundi murayumvira ku mirongo migufi metero 19 na metero 22, mu rwanda ni kuri fm 93 n'ibice bitatu karongi na fm 104 n'ibice bitatu kigali. nshuti zacu mwiriwe neza, ni Thomas Kamirindo basuhuza kandi mbaha ikaze muri aya makuru. Dore ingingo z'ingenzi muziyagize. Leta zunze ubumwe za Amerika n'Uburusiya batangiye ku mugaragaro imishyikirano ku ntambara yo muri Ukraine. Iyi mishyikirano irabera muri Arabia Saudite. Well, I would start by saying we've agreed on 4 principles that I think are important. The first is that we're going to appoint our teams respectively to work very quickly. Uyu ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Amerika Marco Rubio avuga ko mu byo bumvikanyeho harimo ko bagiye gushyiraho itsinda ry'abantu bo mu rwego rwo hejuru bazabafasha gusobanukirwa neza intambara yo muri Ukraine no gushyikirana mu buryo impande zombi zemera. Ibikorwa by'icyambu cya Goma ku kiyaga cya Kivu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byasubukuye kuri uyu wa kabiri. Mu Burundi, muganga Christophe Sahabo wayoboraga ibitaro Kira yakatiwe gufungwa imyaka 20. Naho umuryango w'ibihugu bihuriye ku rurimi rw'icyongereza Commonwealth urasaba leta ya Uganda gufungura Kizza Besigye utavuga rumwe na leta rero ya Uganda. Aya makuru n'ayandi yose twabateguriye ni mu kanya gato cyane, mugumaho hafi. Nk'uko nari maze kubibabwira mu ngingo z'ingenzi, umuryango w'ibihugu bihuriye ku rurimi rw'icyongereza Commonwealth urasaba leta ya Uganda gufungura Kizza Besigye utavuga rumwe nayo. Uganda ni kimwe mu bihugu 56 bigize Commonwealth. Eugenie Mukankusi aratubwira ibindi kuri iyi nkuru. Perezida Yoweri Museveni cyakora yamaganye impungenge zijyanye n'ubuzima bwa Besigye, avuga ko kwigaragambya yiyicisha inzara ari ugusebanya agamije gutera imbabazi ngo abone uko aburana ari hanze. Ugukurikiranwa n'urukiko rwa gisirikare kwa Besigye umaze igihe kirekire anenga Perezida Museveni no kuba amaze amezi hafi 3 afunze byatumye rubanda irakarira guverinoma. Uyu munyepolitiki mu byo ashinjwa harimo gutunga imbunda mu buryo butemewe n'amategeko. Besigye w'imyaka 68 y'amavuko yatangiye imyigaragambyo yo kwicisha inzara mu cyumweru gishize kandi yashyizwe mu bitaro igihe gito mu mpera z'icyumweru nk'uko umucamanza w'inshuti ye yabivuze. Umunyamabanga mukuru w'umuryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'icyongereza Commonwealth Patricia Scotland yavuze ko ifungwa rya Besigye, umwunganizi we n'uwo bafatanyije muri politiki, byatesheje agaciro amahame ya demokarasi, uburenganzira bwa muntu n'ubuyobozi bugendera ku mategeko. Mu itangazo, Scotland yakomeje agira ati, umuryango wa Commonwealth buri gihe wagiranye na Uganda umubano ushingiye ku kwizerana kandi utegereje kugaruka kwa politiki itagira uwiheza kandi ishingiye kuri demokarasi na politiki inyuze mu mahame ya Commonwealth. Guverinoma ya Uganda yabanje guhakana ibirego byo guhohotera uburenganzira bwa muntu, ivuga ko guta muri yombi no gukurikirana abantu bikorwa hakurikijwe amategeko. Ijwi rya Amerika. Noneho tujye muri Sudan, aho intambara ica ibintu kuva mu kwezi kwa kane 2023. Muri iyi minsi 3 ishize, umutwe witwara gisirikare wa Rapid Support Forces RSF urwana n'ingabo z'igihugu wishe abantu barenga 200. Geoffrey Mutagoma nibyo atubwira. Nyuma y'imyaka hafi 2 y'intambara hagati ya RSF n'ingabo za Sudan, RSF igenzura ibice hafi ya byose by'uburengerazuba bw'umurwa mukuru wa Sudan Khartoum, ariko agiye itakaza ibice byo hagati muri Sudan ibyambuwe n'ingabo z'igihugu. Muri leta ya White Nile, impirimbanyi ziravuga ko mu minsi 3 ibitero bya RSF byahitanye abantu barenga 200, habereye urugamba rukomeye ubwo ingabo zongeraga kwigarurira ubwo butaka. Ibyo bitero byabereye mu midugudu ikikije umujyi wa Al-Getaina, nk'uko byatangajwe n'abavoka bo mu bihe bikomeye bagize itsinda ryakurikiraniye hafi ibijyanye n'ingaruka z'ubushyamirane ku baturage. Umwe mu babibonye yabwiye ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters kuri telefone ko RSF yagabye igitero ku cyumweru mu gitondo yakoreshejemo intwaro zose zishoboka zirasa ahantu hose, bityo rero abantu benshi bagahita bicwa abandi bagakomereka. Cyakora RSF ntiyashoboye guhita iboneka ngo igire icyo ibivugaho.
Ibyo bitero byabaye mu gihe RSF yari imaze gushyira hamwe abanyapolitiki bafatanyije nayo n'abayobozi b'imitwe yitwaje intwaro mu murwa mukuru wa Kenya, Nairobi, kugira ngo bashyire umukono ku masezerano yatuma hashyirwaho guverinoma bita iy'amahoro n'ubumwe yo kuyobora uturere bagenzura. radiyo ijwi ry'Amerika. Intambara si muri Sudani gusa, murabizi ko no muri Ukraine imaze imyaka hafi 3. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Marco Rubio na mugenzi we w'Uburusiya Sergei Lavrov n'intumwa bayoboye bakoze inama i Riyadh, umurwa mukuru wa Arabia Saudite, kuri uyu wa kabiri kugira ngo batangire kurebera hamwe uko iyi ntambara yarangira. Eugene Mukankusi aragarutse. Impande zombi zahinduye ibyifuzo mbere y'igihe, zisobanura ko ibi biganiro ari intambwe y'ikubitiro ishobora gushyiraho uburyo ibiganiro y'imbonankubone hagati ya perezida wa Amerika Donald Trump na mugenzi we w'Uburusiya Vladimir Putin byakorwamo. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Marco Rubio yarayoboye intumwa za Amerika zirimo umujyanama mu by'umutekano w'igihugu Mike Waltz n'intumwa mu burasirazuba bwo hagati Steve Witkoff. Minisitiri Rubio yagize ati: uyu munsi ni intambwe ya mbere y'urugendo rurerure kandi rutoroshye ariko rw'ingenzi, kandi Perezida Trump yiyemeje kurangiza iyi ntambara, kandi nk'uko yabivuze igihe yiyamamarizaga kuba perezida, ashaka kubirangiza mu buryo bukwiye. Arashaka ko birangira mu buryo burambye kandi buboneye, ku buryo bitatuma habaho indi ntambara mu myaka 2 cyangwa 3. Ibyo ntabwo ari ibintu bizoroha kugerwaho, ariko niwe wenyine ku isi ushobora gutangiza iki gikorwa. Donald Trump niwe muyobozi rukumbi ku isi ushobora gutangiza uru rugendo, kandi uyu munsi yabaye intambwe ya mbere muri urwo rugendo. Ku ruhande rw'Uburusiya, intumwa zabwo zarimo Minisitiri w'ububanyi n'amahanga Sergei Lavrov n'umufasha mukuru wa Perezida Putin Yuri Ushakov. Abayobozi ba Ukraine bavuze ko batatumiwe muri iyo nama. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yitezweho kwakira intumwa y'Amerika muri Ukraine Keith Kellogg mu biganiro kuri uyu wa gatatu. Kugirana ibiganiro kwa Amerika n'Uburusiya byateje impungenge mu bayobozi b'ibihugu byo ku mugabane w'Uburayi. Mu minsi yashize bagaragaje ko ari ngombwa ko Ukraine igira uruhare mu biganiro bijyanye n'ejo hazaza hayo, ndetse n'ibihugu by'i Burayi bikagira uruhare mu byo babona ko ari ingenzi ku mutekano wabo. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yavuze ko yavuganye na Perezida Trump na Perezida Zelensky nyuma y'ibiganiro byabereye i Paris, kandi ko ari ngombwa ko Abanyaburayi, Abanyamerika ndetse n'Abanya-Ukraine bakorera hamwe. Zelensky yagaragaje ko hakenewe ibimenyetso bihamye kandi byizewe byerekana ko hazaboneka umutekano. Avuga ko bitabaye ibyo, Uburusiya buzatangira indi ntambara kuri Ukraine cyangwa ku bindi bihugu by'Uburayi. Hagati aho, leta y'Uburusiya iratangaza ko Perezida Vladimir Putin yiteguye kuganira n'umukuru w'igihugu cya Ukraine Volodymyr Zelensky iti biramutse bikenewe. Nyamara ku rundi ruhande, leta y'Uburusiya nako yasubiyemo ko Zelensky atari umutegetsi wemewe. Fideli Niyongabo yadukoreye iyi nkuru. Uyu munsi kuwa kabiri kandi abategetsi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abo Burusiya batanguye ibiganiro hagati yabo muri Arabia Saudite bifise intumbero yo guhagarika ingwano muri Ukraine. Yamara ivyo biganiro biko biba atamutegetsi n'umwe wa Ukraine yaserukiye ico gihugu. Ni ibiganiro vyakurikiye ivyo President Donald Trump wa Amerika yagiranye kuri telefone na President Vladimir Putin w'Uburusiya mu ndwi irangiye. Abashikiranganje bajejwe imigenderanire barimwo wa Amerika Marco Rubio, Uburusiya Sergei Lavrov n'uwa Arabia Saudite umuganwa Faisal bin Farhan Al Saud abonanye kuri wa kabiri ku mugwa mukuru wa Arabia Saudite Riyadh. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yaragabishije ko igihugu ciwe kitazokwemera amasezerano ayo ariyo yose azopfundikwa ku vyerekeye igihugu ciwe kitabigizemwo uruhara. Ibihugu vy'Iburaya navyo nyene vyarerekanye impungenge ko biriko birakumirwa mu biganiro kuri Ukraine. Muri ico gihe Uburusiya burabandanya gukora ibitero kuri Ukraine bukoresheje drone nk'uko vyatangajwe n'igisirikare ca Ukraine. Igisirikare kigwanira mu kirere ca Ukraine cavuze ko inteko z'Uburusiya zakoze ibitero muri ico gihugu zikoresheje drone 176 mw'ijoro ryashiriye kuri uyu wa kabiri. Catangaje ko nyinshi muri izo drone zasambuwe.
iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Aya makuru turimo tubagezaho muyakurikire no kuri interineti kuri wa akadomo radiyo yacu voa akadomo com, kuri YouTube no kuri Facebook ni kuri radiyo yacu voa. Noneho amakuru y'ibiyaga bigari aratujyana muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umujyi wa Bukavu, umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Epfo, umaze iminsi 3 mu maboko y'umutwe w'inyeshyamba wa M23. Ubuse ubuzima bwifashe bute? Twahamagaye mugenzi wacu Temistokle Mutijima, turi kumwe kuri telefone. Mutijima, we wiriwe neza? Mwiriwe neza Thomas. Ubuzima bumeze gute aho ngaho i Bukavu? Abantu baratekanye? Kugeza ubu i Bukavu haratekanye, nta rusaku rw'amasasu ruhumvikana, nta bikorwa wavuga bigaragara nk'ahantu wavuga ngo hari intambara, na cyane ko nta mirwano wabona ko yahabereye, nta bisigisi by'imirwano bihagaragara kuko nta ntambara yanahabaye. Gusa ni umujyi utuje ariko ukonje. Urakonje kuko umuntu umenyereye Bukavu ubundi wari umujyi urangwa n'abantu mu mihanda, amaduka afunguye, ariko ahantu usanga ahari abantu benshi ni ahantu hari udusoko. Nk'ubu uvuye ku mupaka ucyambuka rwose ubona amaduka menshi agifunze, wagera aho bita Fever hari agasantere n'agasoko ukabona umubare w'abantu uriyongereye, ugakomeza imbere gato wagera aho bita Nyawera hari isoko rigaragara ko ari rigari, naho ugasanga abantu ni benshi kuri ako gasoko, ariko kurengaho ni abantu bandi bake ubona bagenda, mbese barora uko ibintu bimeze, ariko ubuzima mu mujyi mu by'ukuri ntabwo buragaruka neza, ni gahoro gahoro urebye. Ubwo rero bivuze yuko n'amashuri ataratangira, abana batarasubira kwiga? Amashuri yo kugeza ubu ntabwo aratangira, ntabwo abana baratangira kwiga. Ibikorwa ubona byatangiye nabyo bivuze ko ari gake gake, ni iby'ubucuruzi kuri ayo masoko cyane cyane. Amaduka manini yo na n'ubu aracyafunze, ariko ugiye aho wavuga ngo hari ibikorwa bindi by'ubucuruzi nk'inzego z'amabanki, amazu y'amabanki akorerwamo n'amabanki aya arafunze. Kugera ku nzego z'ubutegetsi naho ahakorera ibiro by'ubutegetsi naho twabonye hafunze, yaba ku biro by'umujyi wa Bukavu bwawo, kugera kuri guverinora cyangwa se icyicaro cya guverineri, aho hose harafunze. Mbese wavuga ko ni ibikorwa by'ibanze bikeya birimo gukoreka, harimo ubwo buryo bwo gutwara abantu kuri za moto cyangwa se na za tagisi, ariko ibikorwa bya bikorwa binini wavuga ngo bigize umujyi n'imibereho y'umujyi mu by'ukuri ntabwo biratangira gukora. Nk'ubu ngubu aho ngaho i Bukavu ni umugoroba w'ijoro, hari amashanyarazi ahari? Amashanyarazi Thomas arahari kuko aha ngaha nk'uko nabigarutseho nta ntambara yahabereye. Umutwe wa M23 winjiye mu mujyi, ingabo za leta FARDC zamaze kuwusohokamo, zahunze zivuye ku kibuga cya Kavumu zimaze kuhatsindirwa. Nta mirwano rero yabaye zigikora muri Bukavu, nta bikorwa remezo byangiritse, amashanyarazi arahari, amazi arahari. Mu by'ukuri ndetse n'ihuzanzira yewe ry'itumanaho cyangwa se guhamagarana kuri telefone nabyo birashoboka ku marezo lokali cyangwa se ku mirongo y'itumanaho yo mu gihugu. Nkawe se ko waturutse mu Rwanda ugana aho ngaho hakurya i Bukavu uvuye Rusizi, umupaka urafunze ntufunze? Mu yandi magambo, ni abantu bamwe bemerewe kugenda cyangwa se ni urujya n'uruza bisanzwe? Oya, umupaka urafunguye ku bantu bose bashaka kwambuka,
ariko wafunguwe none mu gitondo cy'uyu wa kabiri, kuko muri iyi minsi ishize yose guhera ku wa gatandatu, ku cyumweru, ku wa mbere, abantu ba nyuma baherukaga kwambuka ari benshi bari bambutse ku wa gatanu nimugoroba. Mbere umugoroba ubanziriza ijoro ingabo za leta zaviriye muri uyu mujyi. Abantu babyifuza rero barambuka, ariko birumvikana haracyari impungenge, ntabwo abantu barabohoka ngo bagende. N'abagenda urabona ko ari abajya kureba ngo barorese n'ibyo ahantu hagendeka. Ntabwo urujya n'uruza rwari rwagaruka cyane ku mupaka ngo ubone ko ari abantu benshi, ariko abantu bose bemerewe kwambuka. Nuko ubwo rero watembereye Bukavu ku byerekeranye no kubona abasirikare, hari abari mu mihanda batembera babungabunga umutekano? Yego, mu mihanda nagiye nyuramo, nagiye mbona abarwanyi ba M23, yaba abari mu mamodoka ya gisirikare ndetse n'abandi bagenda n'amaguru, yewe no ku cyicaro cya guverineri cyangwa se aha kuri guverinora nasanze ari abasirikare bake ba M23, ingabo z'izi nyeshyamba arizo ziharinze zihacungiye umutekano. Barahari rero mu mujyi urababona, nubwo ntabwo ari benshi cyane, ariko baragaragara. Ese hari uwo mwashoboye kuvugana ngo wumve ururimi avuga muri abo basirikare? Muri abo basirikare ntawe nashoboye kuvugana nawe, kuko uwo twavuganye ni umuvugizi wabo mu bya politike, Lawrence Kanyuka, niwe twavuganye. Temistokle Mutijima, ndagushimiye rero, hanyuma witonde iby'intambara ntibamenye ibyo ari byo, ugende neza. Nta kibazo, kuko mu kanya gato maze kwambuka rwose nta ngorane. Wagarutse Rusizi? Ye, nuko umugoroba mwiza rero. Murakoze cyane namwe, umugoroba mwiza. radiyo ijwi ry'Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. mu gihe Bukavu imaze iminsi 3 ifashwe na M23, uyu mutwe murabizi ko umaze ibyumweru 3 warigaruriye Goma, umurwa mukuru w'intara ya Kivu ya ruguru. muri icyo gihe cyose ibikorwa byose byo ku kiyaga cya Kivu byari byarahagaze. none kuri uyu wa kabiri umuyobozi w'intara ya Kivu ya ruguru yatangaje ko byongera gukora hagati ya Goma na Bukavu, birimo n'ingendo zo mu mazi ya Kivu. Jimmy Shukrani Bakomera yaduteguriye inkuru irambuye. Aha turi ni ku cyambu gikuru cyo mu mujyi wa Goma, aho ibikorwa byo ku kiyaga cya Kivu byongeye gufungura ku mugaragaro. mu masaha ya mu gitondo nta bikorwa nyabyo byakorerwaga kuri iki cyambu, cyane ko na moto zitari zagatangira kunyura mu muhanda uherekeza. ahagana saa 8 z'igicamunsi, ubwato bwitwa Anglebert bukoreshwa na Societe Etoile du Kivu nibwo bwasesekaye ku nshuro ya mbere kuri iki cyambu. ubu bwato bwari butwaye abagenzi n'ibintu, wabonaga ko bwari butegerejwe n'imbaga nyamwinshi yarije kwihera ijisho koko nimba hari ibikorwa biri bukorerwe kuri iki cyambu nyuma y'ibyumweru bigera kuri 3. nta mato yashoboraga kuva i Goma yerekeza Bukavu cyangwa se Bukavu azi Goma. bamwe mu bagenzi bari muri ubu bwato bavuganye n'ijwi ry'Amerika basobanuye ko kuri bo ari ibintu batari biteze, cyane ko bari baraheze mu mujyi wa Bukavu kubera intambara. kuva intambara zatangira mu mujyi wa Goma ntabwo twari tukibona uko tuza ahangaha, ariko ubu nibonye ku butaka bwa Goma, mbese ni ibintu bishimishije cyane. icyo twakunze tukiva Bukavu nuko tukinjira mu bwato hatabayeho ibintu by'ubujura. nishimiye cyane kongera kugera mu mujyi wa Goma kuko nari naraheze muri Bukavu. nibyo twari dutegereje ubwato turi benshi cyane, mbese kubona ubwato buza ahangaha byatubereye igisubizo gikomeye cyane. ibikorwa bibi byaberaga ku cyambu ntabyo twigeze tubona ubwo twavaga Bukavu. aha ku cyambu kandi hagaragaraga urujya n'uruza rw'abantu benshi barimo n'abagenzi bitegura kujya mu mujyi wa Bukavu.
bifashishije ubwato bwa Anglebert. Aba nabo bavuga ko bari barabuze uko bongera kubonana n'imiryango yabo i Bukavu. Jospin Shamavu n'umwe muri bo. Nageze no mbere yuko intambara zitangira, nuko ingendo zo mu mazi zifunga ntarasubira i Bukavu. Kuri iyi nshuro mbona ko ari ibyishimo kuri njyewe kuko ngiye kongera gusubira Bukavu nk'uko nari mbitegereje cyane. Tuje kureba bagenzi bacu baturutse Bukavu, natwe turindiriye ku bwato bufata inzira ubwo tukajya Bukavu. Kuba ibikorwa byo ku kiyaga cya Kivu byari bifunze, hari ibikorwa n'ubuzima bw'abaturage bari basanzwe bahakorera bwahungabanye. Urugero, abari basanzwe bahakorera ubucuruzi butandukanye burimo ibyo kurya, bavuga ko ubukene bwari bumaze kuzengereza imiryango yabo. Bwana Augustin Hamuli ni umugabo uri mu kigero cy'imyaka 34 dusanze yatangiye gukora ubucuruzi bw'amata na za fromage ahangaha. Krizi ilikuwa mingi sana. Maana kutana tunatumika tu kusema. Nukuri twari dufite ubukene bwo ku rwego rwo hejuru kuva aho amata atarakijya muri Bukavu. Njyewe ubusanzwe nkorera ubucuruzi bwanjye ahangaha, ariko muri iyi minsi itambutse bwari bwarahagaze kuko nta bantu bari bagikorera aha. Urabona ko uyu munsi nagarutse rero mu kazi. Ni ibintu byiza cyane, ntekereza ko umuryango wanjye urongera kubaho neza. Mbere twabonaga amafaranga rwose. Uretse ibikorwa by'ubucuruzi byatangiye gukora uyu munsi no kuba amato yatangiye kuva mu mujyi umwe ajya mu wundi, serivisi zose za leta haba zashyizweho na M23 mu kurinda umutekano w'icyambu n'izari zisanzwe zikorera kuri iki cyambu nazo zatangiye imirimo ku mugaragaro. Muri zo twavuga nk'iz'ubuzima ndetse n'iz'ikigo cy'igihugu gishinzwe abinjira n'abasohoka kizwi nka DGM. Ikindi cyagaragaye kuri uyu munsi ni uburyo umuhanda uva mu mujyi rwagati ugana ku cyambu wakoreshejwe nk'ibisanzwe amasaha make gusa nyuma y'uko ubu bwato bwasesekaraga mu mujyi wa Goma. Nk'uko byatangajwe n'ubuyobozi bwa M23, biteganyijwe ko andi mato nayo yongera gukora no gutanga serivisi zayo nk'uko byari bisanzwe mbere y'intambara. Jimmy Shukrani Bakomera, Ijwi rya Amerika, Igoma. Ijwi rya Amerika ryatanguye kubashikiriza ibiganiro vyaryo n'inkuru zitandukanye, zaba izanditse, izo mu mavideo, mu majwi no mu mafoto biciye ku rubuga rwa WhatsApp. Woba ushaka kwinjira kuri uru rubuga, ja ku rubuga rwacu rwa Facebook Radio Yacu VOA, aho uza kuhasanga icyo bita link mu Congereza canke lien mu Gifaransa igufasha kwinjira muri urwo rubuga rushasha rw'Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Noneho tujye mu Burundi. Urukiko rukuru rw'Imuha mu mujyi wa Bujumbura rwakatiye muganga Christophe Sahabo igifungo cy'imyaka 20 n'ihazabu iremereye cyane. Dr Sahabo yahoze ari umukuru w'ibitaro Kira, naho ni muri Bujumbura. Mu byaha urukiko rwamuhamije harimo ibyo gukoresha impapuro mpimbano. Ibindi kuri iyi nkuru byanenene nazwe. Hambavu y'uwo munyororo w'imyaka 20, sentare nkuru ya Muha isasira mu gisagara ca Bujumbura mu Burundi isaba ko ubutunzi bwose bwa muganga Christophe Sahabo buri mu Burundi bufatwa, agatanga ihadabu y'imiliyoni 7 mu mafaranga y'amarundi n'indishi zibiri. Ya mbere y'imiliyoni 178 mu mafaranga y'abanyaburaya, iya kabiri nayo y'amadolari y'Amerika agera ku bihumbi 8,600. Maître Gustave Niyonzima awuranira muganga Christophe imbere ya za sentare mpuzamakungu avuga ko ari urubanza bakiriye nabi. Mu kiganiro yagiranye n'Ijwi rya Amerika yadondaguye amategeko yemeza ko iyo sentare nkuru yahonyanze, ahereye ku kwemeza ko igihano c'imyaka 20 yaciriwe kubera ukwagirizwa gukoresha impapuro z'ububeshi, ubundi mu Burundi gihanishwa imyaka 5 gusa. Naho ico caha coba caramwagiriye, ico caha kiri ku myaka 5. N'urubanza rudafise ico twokwita motivation judiciaire ngo gwerekane amategeko yahonyanzwe. N'ibintu bandika ivyo twita mu mategeko narration des faits, ntiberekana urubanza neza n'amategeko yagiye arahonyangwa. Ubwo rubanza rwari gucika itariki 13
z'ukwa mbere mu bihumbi 2025 kubera rwari rwagiye mu mwiherero itariki 13 z'ukwa 12 mu bihumbi 2024. Amategeko avuga ko urubanza rugiye mu mwiherero rutarenze iminsi 30 ruca rucika. Ibyo tubisanga mu ngingo y'amajana 259 ya Code de procédure pénale, ico twita igitabo c'ingene imanza z'ivyaha zitohozwa n'ingene ziburanishwa, ariko siko vyagenze. Urumva rwaratevye kugira baruhe iyindi ntumbero. Ikindi naco twogomba kwibutsa kukubahuka bakavuga yuko bamuciriye indishi y'akababaro miliyoni 178 z'amahera y'amanyaburaya. Ibyo ni ibintu bitangaje kuko n'umutahe wa Kira Hospital uri ku miliyoni 13 z'amanyaburaya, ntibishobora kugenda uko. Kandi mu mategeko imbere yo gusaba indishi y'akababaro urerekana ikintu catakaye ubwo nyene uwo muntu ibyo mu mwagiriza nibizokwirikira wewe wobuze mu kunguka. Erivyo ntibigeze banavyerekana ngo babigaragaze. Nivyo rero mvuga ko bihonyanga ingingo y'amajana 312 y'ibwirizwa shingiro. Naho navuze ko byadutangaje, ku rundi ruhande ntibidutangaza. N'urubanza rwa muganga Christophe Sahabo rwahamye rurangwa n'uturenge twinshi, rwahamye rurangwa n'amanyanga menshi. Mwibuke ko yamaze iminsi irenga 50 mu gasho k'iperereza, aha abandi bahamara iminsi idwe nk'uko ingingo ya 34 y'igitabo ca Code de procédure bivuga. Ni ibintu rero byinshi yamaze umwaka n'inusa ataraburana, amategeko atabivuga uko yategerezwa guca arekugwa. Ku ruhande rw'umuryango wa muganga Christophe Sahabo nabo nyene bavuga ko bakiriye nabi urubanza rwaciriwe uwabo. Ku bw'uwo muryango ibi biza vyunyurwa n'amagara ya muganga Christophe, bemeza ko atako yifashe. Jean-Marc Sahabo ni mukuru wa muganga Christophe Sahabo. Ntakwameze kuko tabaganga bari hafi ubone cyo kintu ntari kibaye n'ikintu iteza kwikana n'abaganga aba specialist, nta suivi, nta visite médicale. Bona ihari ari kure y'umuryango, ari kure ya sentare dayeri mu buranya kuko aburanya na sentare yo mwimuha. Nta kintu na kimwe gituma yoroka gahengwe ku buzima bwiwe, atunzwe n'Imana gusa. Urumva nta munezero yoroka atakababara gusa atakintu kubwira. Mu gihe mu vyo ubutungane busaba harimwo ko ubutunzi bwose bwa muganga Christophe bunyagwa, mukuru wiwe Jean-Marc avuga ko ino ngingo ari umurengera. Ku muryango n'umubabaro mwinshi cyane, ingingo ibabaje yerekana ko hari akarenganyo. Ico twokora rero kunguza urubanza tukibaza yuko ubuhoho abacamanza bazokurikiza ukuri aho kuri hama kwizana amategeko. Mwari mwarigeze kwandikira umukuru w'igihugu c'u Burundi musaba gutezurirwa, haco mwizera ko kizovamo? Ivyo twaye umuryango wanditse début 2023 gushika uno munsi nibaranyishura. Nishuje baca bambwira ngo mbaze mu secretariat. Nibaza yuko atari ucamanza bugororotse n'Imana, nta kindi twizera. Muganga Christophe Sahabo yamenyekaniye cyane atwara ibitaro vy'akarorero bikomeye mu vyigenga mu Burundi vyitwa Kira Hospital, ari naho yari asanzwe avura nk'umuhinga mu ngwara z'amaso, akaba yari namwigisha muri za kaminuza. Yafatiwe mu biro iwe mu ntango z'ukwezi kwa kane ko muri 2022 ari kumwe n'umufaransa muganga Jean David Pilot yatwara ico gihe urwego nyobozi rw'ivyo bitaro biri Bujumbura. Amakuru yo kwizera ijwi rya Amerika rikura mu mpande zitandukanye zirimo abegereye ubutegetsi bwo mu Burundi nuko mu vyo ariko arazira harimo ko yoba yabaye intambamyi ikomeye ku ruhande rwa leta rugira imitahe myinshi muri ivyo bitaro. Ijwi rya Amerika ryashatse kumenya ico ubushikiranganje bw'ubutungane n'amaparike avuga kuri iki kibazo, ariko kugera duheza gutegura ino nkuru ntitwashoboye kubaronka. radiyo ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Diane Ninahazwe urakoze. Nibutse rero abatwumva ko wari urimo utubwira inkuru ya muganga Christophe Sahabo, wari umukuru w'ibitaro Kira by'i Bujumbura, akaba afunze kuva mu kwa kane 2022. Urukiko rukuru rw'Imuha rwamukatiye rero gufungwa imyaka 20 n'amahazabu aremereye cyane, rumuhamya ibyaha byo gukoresha impapuro mpimbano. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibikorwa byari byarahagaze ku kiyaga cya Kivu ubu ngubu byasubukuye. Urujya n'uruza rwatangiye ku cyambu cya Goma ndetse
ni ukuvuga n'amazi hagati ya Goma na Bukavu, amato yongeye gukora. Hanyuma rero ibyo ngibyo nabyo bigakurikiza yuko Bukavu nayo imaze iminsi 3 yarafashwe na M23, ariko rero yo nk'uko umunyamakuru Temistokle Mutijima amaze kubitubwira mu kanya, k'ubuzima buracyakonje gatoya, abantu ntabwo barajya mu bikorwa ku buryo bwisanzuye, ku buryo buboneka. Maze rero ndabashimiye cyane, mbashimiye rwose ko mudatenguha radiyo Ijwi ry'Amerika. Umugoroba mwiza, murakarama.